Yagamat yap Nongialam ke Awami League Ishak Ali Khan Panna la Aiti ne step sing sejan shakihe officer ke Bangladesh hadau ki landport hadir belada penbiang lut ya barok ki kot kisla bat ki jinan kam badan kam. Ninggong ye gamat upanna la Aiti ha ke porsan baji min step sha ubri balathung ke Bangladesh High Commission ha cleared Civil Hospital East Giant Hills District. Hadin ye kane ye gamat la pinkit no sha yeng sa jong u ha Pirojpur District ha Bangladesh lingba ka dauki landport West Giant Hills. Upanna ude General Secretary Barim ka Bangladesh Chhatra League par udkhot bha khmat bha jong ka Awami League bar ubia jan bha bat ka Ministry rang ba du Barim ka Bangladesh ka Sheikh Hasina. Ka Ministry of External Affairs India bat ka Ministry of Foreign Affairs Bangladesh kiladan hapreng ka jingakran na du balap ya ka medyap upanna na ka brikwai hadona bhoi East Giant Hills minha ka arpundu tarik nailar. Kini ka chaka balap ya ka medyap kadai kumba jangai tangkumba iway point san kilometer na khaput India Bangladesh.